Ghana food say e dey no de ma wo mo e na dey ntina wo dwane mpanifo no wo kwa ka mpanifo na twam ne ade ono so hwe ma wo twamu 80 skura no twam what I say wo twam da ba ntina so say ginam na ye say wo no nam no twam condemn titru mema no wo no nam ne ka so bi twa obi condemn a obetimi wa ya adwuma on fiu kura en dey omwa sikane maya deni munko sikane ba deni munko mentiasi o oma se sikane maya na nimu nko sikane maya na nimu se bi obi abone pass bi onye adwuma bi ma no and the adwuma no be the kama ama okay so o si po adwuma no the manager ya to pebi obe ya ama ba se ye no ne ya adwuma sika sem ne de plan na no the world trade na obi ka se describe Oboy Siki in 20 seconds papa ne de ne hon samon de mintimi ko money wom entro wom azan wom enible wom ti de be pa na mitima ka papa no mitimi nka me papa na matisi yesi papa de say ono ne fie wadu no babre saa asem na ye no kwa na nye no saa asem na ya motie ye no pa no eye me deso obi sam saa asem ono na mo ni daachi o kasa won ka daachi asem o se me de me babre ko wo hwe so abroni bia kasa abroni on nanti yesko kasa o se feature on oni bi o kan so me de me di boni ewu ti se ni team so odi boni ya den ewu then the whole thing say eti na ayefo ensemo na ekoso ha no se wo so no ni mfie waduro se ke ye nyina nim te ye Ghana ha ye community ne de wodu age bi anya de opanyin bi ama na saa time na futu nko na ade betu krofo ba papa ya ye kana ase no Oboy Siki boys oso no de ni mfie na waduro ne de obo abrau just imagine na we ye nyina ya tra ne so ne so say Oboy Siki na wawe nkola mako 2500 aga na akure population say your population say ade na wuhuru asa na ye guess ya ye no omo nam kakra nyina e say o guess nyina yem hye wo e say na obi sori a opeso no oba atena o se yenko Oboy Siki o na yenko hwe say list no wo ka ho na say won ka ho na de say